Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya tama-tama malabikang ke hadir upak mana paha idi rilalan na si iye subuwe nasaba turi angke tu pamasena nania akamasena kung Allah Ta'ala loridi. Nasaba magay saysa na tahu na curi biang mi italla sampajasubu tomato malabik kang kehadir. Narimakuan na naro idi ang kehadir iya yakin dan pasti na takdir kang kung Allah Ta'ala rilalan na masigita iye untuk siruntu-runtu nania pada angka kita di samping sebagai ibadah juga sebagai silaturahmi tomato malabikang kehadir. Nania naya turis tau siruntu khususnya rilalan nama sigi yakin dan pasti angke tu pungal Allah Ta'ala malingi alam pirasunga tomato malabikang kehadir nasaba asir runtu kata rilalan nama sigita iya tomato malabikang kehadir. Narimakon na naro turi ibacay la haula wala quwata illa billah. Nasaba digaga malingi pamasi nania asiruntu kepada padan na iya subuwe rilalan na masigita iye banna polimana miri pungal Allah Ta'ala. Magi-magi pungal Allah Ta'ala nasaba papi di kita ketu pungal Allah Ta'ala maseki sabak nasabari natu pada salama mana rilino lebih-lebih pari asari munrin na pungal Allah Ta'ala mati insyaallah. Nania salawat mapas salamat lori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi panuta lori di mana rupa tawi terkhusus di umat salangi. Nama kadami mengipungal Allah Ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya kumupo jika nasa pungal Allah Ta'ala. Ale akka ciurat tori pujiku ia dari tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betuangan na aga iya ro sarekom magi selesai dinna rampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iya rega ibaca menuru riwayat nanya si dipendapat makada ibaca iya tu atau pakan nalino ia naritu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum ila air ayat. Apalagi ko ulam maului di samping masalah termasuk ya kemalakan ia ayat na pungal Allah Ta'ala surah terakhir dalam surah At-Taubah tomato malabikan ke hadir. Insyaallah barakah na salawatan ni ayat na pungal Allah Ta'ala membagi-magi sahabat nasabari na pasalama ki pungal Allah Ta'ala rilino lebih-lebih pari asari munrin na pungal Allah Ta'ala mati insyaallah. Sini surah-surah nanya tomato malabikan ke hadir. Ia nama melo wala da pasirengarang ang isubuhay sebagai amanah lori iya. Mamagi-magi nan caji amal jari lori di nanya lori ya. Ia naritu siage eganna rilino mancaji syafaat lori ini. Tapi nekia hanya beberapa yang saya utarakan pada subuh kali ini. Yang pertama ia naritu supaya motivasi ki nania dorongan loko onrange nania maka pelari onrange maka dena bitta mambana lillahi masjidan mimmalin halalin banallahi fi baitil jannah. Betungan naga ia tu masigi termasuk isafa. Nania nigi tahu perhatikan ibola lino na tupung Allah Ta'ala pada fadanna masigi termasuk iye masigi iyon roye yakin dan pasti na pataja ngi suruga pungal Allah Ta'ala
Nasaba magay, nasaba iya masigi mancaji isafa lauri tau murusu iya tu masigi. Nasaba magay, nasaba iya tu italaib ke pengurusan masigi jarato mi jame to matwa malabikan ke hadir. Tapi naikia ia kung jamai yakin dan pasti termasuk toni tau mau pa itu to matwa malabikan ke hadir. Nah niya iya kan artinya kita bukan ahli sejarah, tapi intinya ia tu masigi on ruang di samping makasiwiya lori pungal Allah Ta'ala. Nania ia tu masigi di samping untuk ibadah sosial atau malabikan ke hadir. Jadi megalakda itu fungsinya. Nah tolrewa apalagi kan masih suasana maulid. Aga pertama-tama na bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribilibuk na iya tanay, iya naritu masigi. Masigi. Magay na masigi supaya okko ni roidi asik dia ngeta umat salangi. Bahkan ia ko angka melo itigau okoy masigi. Bahkan menurut riwayat yang tu Nabi ta nareko mau melakukan sebuah perang okoy itu ilalan na masigi sana siasah. Nah, maka detik carana iserang iye belia yari musuh yari ke kafir itu atau melabikan ke hadir. Jadi itu masigi megalak dak fungsin atau melabikan ke hadir. Narima konna naro iye masigi iye khususnya iye iya na idi safaat ta idi jamaah na masigi iye. Nanya itu masigi on ruang betongan na sareko mangide nagaga si salah-salah ukutu masigi nasaba asik dia ngetah. Jadi ya kota mani masigi ya kota mani masigi alat gani itu organisasimu. Alat gani itu organisasimu kota mani masigi agai mani bawa ya curi kota tama masigi apalagi kota mena mas sampajang imange mani bawang. Imange mani bawang. Alat gani iko salapi ko alat gani salapimu ya ko NU ko alat gani NU mu ko Muhammadiyah alat gani Muhammadiyah iko tabligh mu alat gani betongan na agak asik dia. Nah sabab aja na perbedaan ipat tama di lalan nama sigi minimal aga persatuan dan kesatuan ipat tama masigi walaupun perbedaan dalam organisasi Islam itu ada khususnya di dalam masjid. Nah pada fadana contoh kecinya persola kuno ya ro kunu me ko kunu ya na kunu imangi acoto no je kunu aja maka dai kunu imangi ade kunu salah-salah itu ya na kunu imangi kunu ya ko de na kunu imangi aja to ta kunu asaba maga sidi ngatam ya cur batongan imangi ya cur batongan na salang alag gani organisasi pak ya ko organisasi maka de ya de kunu ya aga na ko kunu imangi pada nang imata alhamdulillah sabab kunu kunu mana sini surah-surah dan niat tomat lebih ke hadir dan dia dalam masjid sareko mengajar naga perbedaan. Nah sabab magai termasuk Buya Hamka yaitu Buya Hamka natantala da kunu baka Buya Hamka natantala da yaitu mamulu natantala da tapi nekia magai nalisu na penga maulu bahkan alena loyole baja sirap barasanji na matoama ni tu Buya Hamka kenapa lisu pengang ternyata kunu matople ternyata maulu matople magai gangkana singkas riwayat gangkana yero muridna menatanai nak kedaya Buya na idinya jitu tantangi maulu nenek jitu tanta kunu ya makukue magiti me magine di kunu magi na di mamaulina nakadai mbo aja musalah paham iro wattu ero nape si dibo baca nape si dibo na baca pada saat itu gangkana aga seratu manibo na baca bahkan ada mengatakan si sebu manibo na baca napa maka dia jepit na marigaga amang eter jadi akong ka masalah terhadap sesuatu utama na ko masih aja mo jolo tapa salah itu nah iya pandritarolota artinya maluang aja cek di dalam masjid. Nah iya pandritarolota itu dia gak masalah si hargai. Nah pada kan mereka tingkalinga maga Imam Malik dena kuno, Imam Syafi'i kuno, tapi ko Imam Malik lo ko Imam Syafi'i kuno nah sabak nah hargai Imam Syafi'i.
Tapi nekia iko Imam Syafi'i loko Imam Malik dia nak kuno. Na sabab mage na hargai Imam Malik. Ya apa di maku kue. Cek demi bawang ini rubah kuno dia nak kuno bangun si masigi. Tapi kak dia mereka supaya mereka dia mereka bangun masigi. Cuma ia meyakini orang aja na karena bangun ku masigi, na karena hanya persoalan kuno mi dia mau kuno. Itu sih salah-salah kita mata. Jadi aku ni perlu na salin seharga itu mata malabikkan ke hadir. Sini surah nania to mata malabikkan ke hadir. Nania li suka nange maka itu masigi mencaji syafaat supaya motivasi lo okwedi. So termasuk ya mak bicara iye masigi iye safa lori idi utamana jamaana narima kon na naro ya komelo ki lolongan iye safa na masigi iye supaya terperhatikan ni masigi ina runangi mambana lillahi masjidan memang halalin banallahu fi baitil jannah nigi to perhatikan ibu lalino na pungala taala yakin dan pasti iya leki asalamakan itu to mata malabikan ke hadir termasuk aga idi pengurusuk na masigi idi pengurusuk na idi imanna, idi jamaana, iya matu masigi pak bu iya maku kue masigi dia namatte iya masigi tapi suatu saat mati iya koto mate na angkan ni masigi iya sapaki tonro ye khusus na ye tonro yang ke masigi sapaki aga na saparang maka kegi iya roja maku kue kegi iya roja maku kue iya ro biasa perhatikan nga okulino iya maku kue iya tosi melo mewe iya tosi melo perhatikan nasabak magay tasak kamay itu tehele etonro maku kue buah iya maku kue dia namatte aja mo tatanay iya matu iya mette matu ria seremon rin na fungala taala iya asewe matu bu asewe dia mati maku kue tapi suatu saat mati aga nasang iye tanai iye tehele aga nasang mas iye nasa tehele si oke masigi kegi iye roja maku iye maku kue melo kasapa ina niya iya me tehele kang iye roki buruk nasabak magay riwatun na karilino iya tanama dega gatomon roika tapi nekia na bangun masigi gangka na tehele gangka na sumbangan na makanja masigi na tatehele gangka na mega to berejama ya maku kue ya na melo tehele kang iki burut atau mata malabik kang hadir nasa masigi ya lampu pae mate ya biasa deje ga mapatakapa tapi nekia na sabari sidak kasumbangan mo oko masigi gangka na yero panitia na masigi naliangi lampu siaga egan na lampu gangka na masia masigi nonroy tay makasiwiang lori pungalla taala na niya pagkajaki padan na rupa tau iya maku kue iya to si belo sia-siang iki buruk muto mata malabikang ke hadir maku atu mati ko de to matapa loyolo ki jolo yakin dan pasti musti maku atu mata malabikang ke hadir iya sewe paki pasaninge mate mana mati iya ro biasa mapalay tawelo masigi mapalay tole masigi tapi gangka na baraka pasidekata idi jamaana Masjid Al Ansar gangka na aga naliangi panitia AC naliangi kipas angin gangka na angke tu sajuk iya maku kue iya to si melo piringi ko angin na suruga na sabak baraka sidak kamu mancaji AC ri masigi itu mata malabikang ke hadir itu jadi mancaji syafaat itu aja tercapa-capa itu rilalan nama sigi wat dijaji masidak kaki atau masumbangi umpama aksana lap-lap aksana ro palulu aja tercapa-capa itu maka palulu mije wat dijaji tisu tapi nekia hal-hal kecil wat dijaji tisu nana luluran ite abu oko camin nama sigi syage ganna dabu itu makdakke pak luar biasa itu dena hitungi pungala taala si di tisu tapi nekia siage ikan ada bumak dakke oko tu tisu ko ipakai itu apalagi naliang ite lapel
Syage ganna dabu okotu makdak ke okotu si kwatu tu apala tanpa kita sadari dan ia na itu amal jariah atau mata amal bikang ke hari. Narima kuana naro talengi aleta amal jariah minimal untuk aleta dan nia keluarga ta melalui masjid atau mata amal bikang ke hadir melalui sidakah yarek gasumbagatta nasabak magai li sumate loko idi mancaji safaat atau mata amal bikang ke hadir. Iya deh. Dan ia memang kata je sarikom mengiaro rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina asabannar meloki lolongan upat na lino dan nia asarimon ri decenna termasuk aga di pak galungi pura ki masangki patama-tama ni cek de aku masigi supaya aga amal jariahmu idi pak kantor ko pure menerima gajimu di samping pure potong impakmu patama-tama masigi dimanapun wadi jaji ko secara luas na oke pak kepala oke anak yatim iya mana itu pak yapun itu mau tahu lebih kan ke hadir termasuk aga rilalan nama sigit tak iya dan dia rilalan nama sigit Eva aja naji aga sana aja naji muan nau pada fadan naku ibang itawe sesa iya ko malampi ibacana imange sukuru kini iya ko mapunco ibacana imange sukuru kini nasabak magi je pak angkat tu je kita toy kumalampi baca na imangi wae manno no imunri ndi pa nasyaga na baca imangi dia mana narok ganggi konsentrasi to matong lebih kang ki hadir ya watan na je idi malampi imatu nakada malampi maponco imatu nakada maponco ne okoto ni ropa akab ka maka de je tugaga de nakan ne bicara de gaga de nakan ne bicara iya okko lagi masigi de je ne jamar kan na bicara macarama lagi tay pak di mana sedakwa madeceng nak kena bicara satu galampi rustas sih mapa mula pertama tu ria mana anak kena malampi nak kada malampi mapuncu nak kada mapuncu jadi ijika nani pada fada ni ko secara maluas pura ki masampaja milobo sih magi nama dari de pagabo si de makka de terima sampaja tafungalla taala de makka de na terima pak dongat tafungalla taala nasabak magai wade jaji kuramu je sukuru iko tolinoe kura sukuru ko je ko tolino nasabak magai ita ni matu pak bu ita ni matu de sama katunga ge adaku de ita ni matu ya maku ko tori palla ya lengi ya tori maka deki we palla sisan na matu pole bosie tori maka deki tori bosi mana ya gaji pole betongan naga ye ya lengi seramak kue ada hikmah di balik ini. Yang pertama minimal ini isuro kisah barak nania sukuru. Sukuru kini serangin nania sak barakang. Nasabak mage, nasabak panna pure serang musti angka matu. Wai betongan na bos itu matu malabik kang tiada. Nah iya mi paralu yilau maku kue bue nasabak serangi panna biar apa ikut tuku serang mapelah. Biasa tuku pure mapelah lak dak maku abue. Biasa tu agak kejadian. Iya umumnya. Iya dari tu gempah. Yarik ga angin, yarik ga malak da iwae. Narima kuan na naro, iya na iye, tanpa kita sadari aja nero toribosi me yilau. Iya rumah kue pae suruh ki milo doang. Risese na topahangi. Aga yilau doang, puang. Tapodo mak baraka mana iye serangi nan nia epwa iyo kota popole bosimu mancaji aja na bosi macalai pa aja talengi we bosi pua macalai iya na mak baraka nan nia kong kepale angimu pua sarekwa mengi iya na angin madecenge na sebab musti ko pure makwa pak musting kaye yakin ni bawah makoto iha sini surah-surah nan nia tomat lebih kan narima kuan na naro maluang ACD rilalan nama sigi yaitu perlu toki pengetahuan magai yana tunak kada pungala tala ikra bismi rabbikal ladzi halak betongan naga akare soko baca ko iko tolinoe baca baik keadaan alam tapi nekia aja malupe puammu nasabak magi pak ITJ Jepang maga Jepang ikra na matandre ikra na tu Jepang bu ikra na de paname pole lempa rajae de paname pole gampai nisame mani nisan
Tapi magani iya matung kaye namo ala na error to. Nasaba bagay din pasandre ako pung Allah Ta'ala. Dia kan aku apa? Maga je Cina kemarin. Cina. Melo mak buah samanna ya, samanna melo mak buah matahari tandingan. Akhirnya aga ya to na pendre ya to aga pole banjir de ga syagi kana to mati. Nasaba maga ikra. Naleko pung Allah Ta'ala pengetahuan tapi aja je malupai kana sa pung Allah Ta'ala. Ya dari tu ikra bismi rabbika. Guru ko tapi nekia Oku kupung Allah Ta'ala itu di pak maga tapai parata je sesa itu Cina to mato malabia. Nasaba maga ikra nami. Jadi oku ni pak. Sini surah-surah nan niya tomato malabikan kehada. Jadi li suka nangi aga pak iya to kumasigi luar biasa tomato malabikan kehada. Wat ding aga termasuk kong katomate yumumkan. Mana ka ibadah sosial? Nan niya wat di pengkajian ilmu. Termasuk ni wat di jaji Yesus termasuk pengkajian ilmu kita tomato malabikan kehada. Supaya wat di jaji angka pengetahuan wat diipatik lori ini nan caji amal jariah lori pacaramae nan nia angka itu apa dupanga lori ini gangka na iya yak katanya to salama mana pada salama arilino lebih pari asari munrin na pungal Ta'ala. Termasuk na ko belo ki asalamakan nan nia lolo ngasafa perhatikan ni masigi na yato na je wita sesa tay pak sesa madari to je iya tung katau tori masumba dua sebu masumba telu sebu to sukuru tapi persoalannya madari tapana sapa yero nakadaki ke jero sumbangan nama sih nasa 30 juta dia gaji nasa padahal tak telu sebu minas sumbangan tapana tuntu yero makre padahal tadi kenapa itu telu sebu mas sumbangan apa beni mi tetap bangunan sama masih jai taruh memang senang nania makre andre guruta lebih biasa rampai iya kong kamano de na melo manre ritangana asewe iya kong kamano de na melo manre ritangana warra iya kong kamano de na melo manre ritangana gabay berarti malasa itu malasa betul na aga iya kong kamasigi na de nagaga to perhatikan ni apalagi kalau itu masigi dalam tahap pembangunan na de nagaga tahu perhatikan ni majapu malasay okko tu tawe agan na malasa atin na malasa tomato malabik kang kehadir tapi kang idi okko kam ay makanja mana ngatin ko di gaga malasa tin ko makanja mana nasaba magi alhamdulillah ya masjid al-ansar alhamdulillah apalagi nangi imata rawe tani apa atau samana sa di okko ki Masjidil Haram alhamdulillah luar biasa pak jadi pak nanya takale bingerang iya ro idi masyarakat aku kue tapakan jaki pilih hatta utamana uko presiden pak perhatikan yero pilih hatta nasabah itu menjadi tanggung jawab tak itu jadi aku perlu asam pajak aku masigi asam pajak istiqrak iloki patuju ko bingung ki makar ke gawat di pakanjaki negara atau batu marabikan ke hadir dewa kada iya yang jelasnya ini namite negara ta maku kue utamana cale ini utamana cale utamana pilih cale ya kong kacale masam pajak subuh ya na tu kongka iya kongka ko tu aja na pabawa ya to na je menjadi masalah maku ke biasa to ang kacale iya minamelo lo masigi ko cale sisan nama tu labat ni we namo melo mitana masigi dito iya ko de na liwangi de na rapi yari ga de na jadi telebawan na masigi sesa taniato sesa dito gago kuya po ko calita ni taman mo masigi khusus na masigi to ko kagacali ko engka iya termasuk ya pak nasaba magay upan na nang kataupa na sampaja subuh namo insyaallah makanja itu pikiran atau matamal nasaba magay elena bidalle elena mi itu sumber energi atau matamal bikang hadir termasuk nih sini surah-surah nanya tomato malabikan ke hadir. Nasaba magi pak orang paye nasaba magi pak ya ro yakita ora walaupun de nawat dingi rampe tapi aga na ya ro paralu yakita ora makre kebangkitan na PKI maku ke pak pun ni malam pu hati-hati kebangkitan na PKI tomato malabikan ke hadir. Dia ro reke makre to mitau gerakan na de
tapi ini kia perlu ke hati-hati to matwa malabikang ke hadir. Jadi pakaja ki pilih hatai ko digi utamana presiden ko perlu istikaraki. Nasabak mage tanggung jawab tak lau matu itu. Nah ukotoni masigi perluna ialeng informasi masyarakat makukue supaya angka itu pada yite de cena nagarata pada yite de cena kampot atau matwa malabikang ke hadir. Nasabak mage mancaji tanggung jawab mato ini lori masyarakat ini mato tu ini li subato tu ko ini ko man program to matwa malabikang ke hadir. Ha sini surah-surah na niya to matwa malabikang ke hadir. Nasabak makukue je sesakna sebagian mani berfungsi bangsa nana itu kartu patani lo tiga ni ro bantuangin atau di masolimo pipu padahal ke kartu tani nah sini surah-surah tapi nekia dia terlalu lokro yang jelasnya pekpe na wading terima kasih wingangi okko masigi pada fadanna yesu bue nan nia wadi jaji subuh-subuh watulenge utamana sampajata atau matwa malabikang ke hadir. Perhatikan isang pajata. Nasabak magay, itu masih kat termasuk rima kasihwia para padana sampajang. Nasabak magay. Maka dia nabita, iya ko narapi ni anakmu pitu tahun, iya ko narapi ni anakmu pitu tahun, di imas sampajang. Iya ko narapi ni anakmu pitu tahun, di imas sampajang. Na iya ko narapi 10 tahun na dena sampajang, bakbai. Jadi ia tu bupa anata iya ko narapi ni 10 ton na din na sampaya bakbai. Na persoalan nama kukue laketa 50 di tahun na dia pernah sampajang. Itu persoalan na bene tapa siaga ni etana si bawa kay naliwan ni ka pa 50 tahun na dia pernah sampajang. Iya kumakwet dari mako bakbatui. Na marigaga. Ala mula biramu ya baki ne ko ipasibak baki matur laki buruk. Ya jipa perlu sampajangi aja tercapa-capa sampajangi pana sabama sulo pertama itu laki buru to matwa malabikang ke hadir. Kendre lupa termasuk masih. Jadi tak lepas daripada masjid to matwa malabikang ke hadir. Sini surah-surah nan niat to matwa malabikang ke hadir. Dia tu nama lampe Pak to madaka-daka to je. Sini surah-surah nan niat to tapi ko alansar je tu. Ya ko alansar dia ragu. Ya ko dega ko tangana cara mai musti akhirna. Sini surah-surah na toma-toma labikang kiade. Na niya aga pa as-salawati. Nasaba ini masih bulan Maulid, akhir-akhir bulan Maulid as-salawati Pak. Ya to na tu akata na to mamuli intina ka salawa. Apalagi ka pura ni mamuli pa to. Pura nito aga tololongang minimal as-salawati. Magi na to masalawa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Magi na to sama salawa nasaba meloki nalipung Allah Ta'ala. Asalamakan na niya pamasina. Yang kedua pak dongan na malikae, yang ketiga syafaat na nabita. Jadi dua tu angka syafaat ia rilinoe walau banyaknya syafaat tapi dua minimal masigi na niya salawat na sabak barakat na salawat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musti ang kasafaat ukut to matwa malabikang kihade magay ni magin to masalawa Pak Bu nigi to poji binabita nigi to poji binabita as-salawati na sabak magay Pak Bu bate na je nabita poji ki iya nabita Pak Bu de na paja pauki na pauki to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam onro na pojita idi umatna. Bahkan ini depa to jaji secara umum na nabita maka de sidin na je umaku torina rampe-rampe tu. Itu ye pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Aga na po assalamu alaina ala ibadillah salin yang dibaca sampajang. Kuto matayatu. Betongan aga riolo na ragi pung Allah Ta'ala deje na paja mingerangi nabita. Bahkan melo mate nabita. Aga nasa nabita. Tempo na melo mate. Hey Jibril magamoje tu nakada Jibril ko bahasa tadi aman ni ia langi pura ni hiasi pura dia suruga pura lai parfum aga rasa nabi tadi aja itu akate Jibril tania asal aga pale umakku bagamo umakku nakada Jibril oke jolo pudang pung Allah Ta'ala inti daga makai pung Allah Ta'ala oke aman dan terkendali nape menyaman nabita artinya bahasa tadi napi gangkan aga iya nabita melo ni romati dia napa aja mingerangi bahkan mencapai lagi nabita sakratul maut mereka jatuh tingkali mencapai sakratul maut aga sinasa nabita
Ya Allah, bapandi Nabi tak. Ya Allah, timpakanlah seluruh sakaratul mautmu kepadaku. Aja na uku umatku. Gitu. Maga pak dina sakaratul maut pak. Biasa terasaka sakaratul maut pak. Terasaka mau tuh matu pak terasaka. Maga pak dina itu pak sakaratul maut. Tapi Nabi tak makarawe. Tanya aja pelipato talai. Pak aja na kasih gaga uku umatku Aja na gaga umak uku nanya itu. Bati-bati na Nabi ta'e. Narimakon na narumaga idi umat na. Ang kamogi rampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui aga. Melalui salawat minimal aga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ang kato pendapat guru tamak dan kato makada Allahumma salli ala Muhammad. Ang kato digaga Sayyidina, ang kato terus Sayyidina. Kamato guru tamak kada Sayyidina. Ang kamato guru tadi na terus Sayyidina. Idi manibawa tiga beta pakai. Yang penting aja mapagi wangi, cocok mana? Ia mina salah kau mapagi wangi. Ya, jadi cocok mana dia agak salah tu toma-toma lebihkan ki hadir. Minimal agak salawat ki. Magi na toma salawat. Nomor di melo ki yale safaat. Meki yale safaat. Ina runangi inna Allah malaikatahu yusalluna lan nabi. Nama repat tu yang kalingi palai ko jumai. Yang kedua agak melo ki yaleng asaginangan. Nanigi to terima salawat Pak Bu, insyaallah turialing ya siginangan itu. Baik asaginang, apalagi ini makun raya, nigi makun raya, naturi masagena kini nawa, insyaallah, namo dalik na itu aroneta malomoto, dalik na anata malomoto. Pada na, nigi makun raya, narekomoto inatapa masalawa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, napat gili mite lakin na micawa cak gemu sukuru ka lakeku, insyaallah malomo dalik itu. Iya. Nasabak maga panna makun raya pak natorima sageda kini nawa insyaallah namu di malomoto. Tapi neki pak sabalik na. Panna namu makun raya marana kadamu namu kopi dito gaga. Iya yakin nih bawa marana kemana ngoko tuh? Marana kemana ngoko tuh? Akhirnya aga dalik tersenda itu moto malabikan ke hadir. Aja mo tami cawala ada nakan naman ang ikapat si yan na pa batongan naga salawat nigi tahu masalah dan niya insyaallah pak nigi tahu itu makade andre guruta nigi tahu pakai itu salawat sebagai pasali pulori alena pasali pulori baluk-balukna pasali pulori bolana insyaallah salama itu toma-toma malabikan ke ada dan niya nigi tahu bunga mati pak. Ayo narunangi makunre ini patimpa pertama ta. Alhamdulillah nania salawat nania lisu kicemita bila kita cagamu insyaallah malo modale. Makotoro ini sabalikan na aronewe. Nigi arone. Alhamdulillah nania salawat gili mite benena insyaallah malo modale okutu. Apa mage nasaba aga sana bahagia me maninoto toma-toma malabikang ke hadir. Itu Pak. Termasuk ini Pak balu-balu insyaallah barakat. Yang penting aja na balu-balu tatala sara de na tasampaja subuh na pakilo mabalu ay mabela to itu mo to malabikang ke hadir. Apa angka Pak balu-balu kita we dalam bireng balu-balu na sampaja subuh na. Iya. Tapi neki ali suka po salawat. Nah, pekwe carana Pak Bu. Termasuk ini ikotomi joka minimal bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka dia andre guruta magi na kapitu qul Allahu ahad. Toh, magi ne kapitu Pak qul Allahu ahad. Magi ne kapitu qul Allahu Bu. Magi ne kapitu qul usbira bin nas. Magi ne kapitu ayatul kursi. Magi ne kapitu Al-Fatihah. Nasabak ternyata pe angka okutu agaga lindungi kita tomo-tomo malabikang ke hadir. Termasuk salawat. Misalnya pakai salawat puang. Kapitu tu ternyata pe mudah-mudahan amal jari alori magai kapitu magi ne kapitu warungang salawat loyolo sinin nero pakkajaja puan nania abalae baraka na salawat tapalisira mananga ia pe kung ka insyaallah de na malakda toma-toma malabikan ke hadir de na malakda nasaba magi baraka na salawat dia pe ko kanang insyaallah warungang ilo kanang lomonri warungang ilo monri kiri warungang ilo kiri yase warung ilo yase siaga nih jadi yolo kanan kiri imunri yase yawa itu ganda ni kenang to loke gisi di
Loke gisi di okko ni tualeta. Yana tu tafake ni makada Allahumma salli ala Muhammad. Nurung Allah nuru Muhammad. Pungalat Muhammad masalipu pungalat ta'ala salipur. Puh. Sapuru ni alim. Insyaallah jokan teman-teman melebihkan kehada. Sini surah-surah nanya teman-teman. Itu barakakna salawae. Sini surah-surah namanya teman-teman. Ya nakapa wala dapat siring ngerang ya subuh magi-magi papole guna lori di mana terkhusus ya tomak bicara. Jadi dua pak minimal aga supaya angka syafaat lori ini okomo pilino ria sarimondina pungalala perhatikan i masjid kita. Aja ta capa-capa ale tamak kada pasar sari ma aku masjid aja. Aja tak kada pak banga. Itu pak bange pak aku masjid luar biasa. Menurut si diriwayat nigi tau bang aku masjid karena pungala taala manguli tawe insyaallah pak wujuna itu mapacing denan retana tong-tong melebihkan kiadir. Itu riwayat itu. Itu minimal pak bange karena Allah. Dan niya salawaki insyaallah barakatna salawae insyaallah turin ke pamasena pungala taala loridi labilang kurangnya mohon dimaafkan astagfirullahaladzim minallahi musta'an walitiklang summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.